Ka District Executive Force jong ketenat pulit ke East Jaintia Hills hakalai po terik naitung. Hadian pakalayo ya ke jingtip ke bebenia mardor kala penlong ya ke jingkenra ke balam shah ka jingyok Kurup ya artli ke senduk sabon ki badan ya drok heroin. Ya uni drok la yok Kurup na uwe ubre ubelatip kerteng kum ubis wajid dahar lai puis nyamerta ubesyong basa hanong temai dum shilong. Nakaliang ki pulit kila register case persyak ya uni ubriu hapok ka kendon Narcotic Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act bat ke jingtok kit kalaya syakmat ban labdin ban yok kiam ya ki weipat ki bedon kiti hakadi ke kampian. Nakaliang ka kenhun DEF ke distrik kadang yai beteng ban syim ki sinjam ki beting ban yakun persyak ya ki kam kayi drug bat ban yada ya ke bahaka miat jong ka imlang ke salang. Haka wepat ke bentah ki pulit ke umkiang polis petrol post haka di keju ke sengi ki layok ban Kurup no ya ki artali ki thuk ki basuba shah tu ya ki balaburi hapok ke we ke jaka balong klau hapok ke shnong dunaskur. Hadin ke jing jurep benia ya ki ni ki thuk bat katkum ki dakishen ka penpau bakila bandai ki basyak rong tu. Kini ki thuk ki kentup ya ka Royal Enfield Hunter ka badan ya registration number AS11AD 0356 bat ka Bajaj Pulsar 150cc ka badan ya registration number AS11S 0501. Ka jing tokit ban lap ya ki try jong kini ki thuk kumju ya ki bri ki badan kiti ha kini ka kambaman kadang ya syakman. Bat la kentu ya kino ki badan jing tip bakin pentip syapok PCR klirian lane syaki police station ki bahajan tam.